e ke projeke ya diranta di le dimilione e nang le meago e tlhakantsweng e ka nnang 200,000. Projeke e ya matlo e diretswe segolo setonna bao ba magareng ga go se kgone go rebolelwa matlo a di-RDP ebile ba sa kgone go adingwang madi kwa dibankeng tse ditona. Khabagare Masepala wa Tshwane o itemogela tshalelo morago ya kago ya matlo. Masepala o na le mafelo a sa tlhomamang a bonno a le 803. Is attending to meet the social housing need in the city. It ties in perfectly with DA policy, which is to densify around the urban centre, so you don't relegate people to social housing or RDP housing right on the outskirts of the city, where they have to spend 80 to 100 rand a day just on getting into work. Elen tlhopheng wa bomeyara wa DA ka kwa Masepaleng wa Tshwane yo e bileng a ntse a o ka maemo a bomeyara Randall Williams a re projeke e netefatsa fa mokgatlho o ikemiseditse go neelana ka thebolo ditirelo. There are many challenges. The deficit that I was talking about when we got into office from the 1st of November was 4.3 billion rand. In 2016, and that's on our operating budget, 2016 we found almost a similar situation. There was a 2 billion rand deficit on the operating budget. Re sa le fo moeteledipele wa DA Steenhuisen a re diporojeke go tshwana le tse ke tse baagi ba Tshwane ba tshwanetseng go akanya ka tsona fa ba tla bo ba ba letshwao la bone fa ngwana itsela a roga. Khabagare EFF e ipakanyeditseng ditlhopho ga e tlogele sepe ka kwa morago. Mokgatlho o ne o tsweletse ka letsholo kwa motsaneng wa ga Morona ka kwa Northern Cape. Tenko o kgonne go isa ditsholofetso tsa baagi kwa godimo. Malema a re gone go le botlhokwa go etela dikgaolo tse di sa boneng ditlhabololo. A lot of our people are going through the same in the rural areas. They are forgotten, they are rejected, and a lot of ANC councillors do not pay attention to the rural areas. Baagi ba re ba utlwile ka ditsholofetso tsotlhe tse di sa fetoleng matshelo a bone. Ba re ba solofela gore ga ba tlo gopolwa fela mo pakeng ya ditlhopho.